Kuliah Fibro Section 4 Like Kam MTS Bat Havaldar na kamta kiba pas class 10 hapo ka SSC tekitu kiba kwa na apply namta kini ki kam marba ki bun ma ki khasi ki bayo last year ki bun ma ki bayo te kane kade be class 10 pas phila ban apply namta kane te la mi biang ka advertisement ko banta namta kane ka post MTS tingin page banta te kane ka online application mas sedang arpun Jun apply jeng ne arpun Jun bat kan code arp sau tarik jong panai Julai tes kan mau bah orang ab kelas date apply baik kloy kan ero di free apply online tang ada pimnang ban apply apply sport cyber lem ta ada pinang hide lade non kamre ban siu by application kan mau ke exam jong kan ne ka de hadu banai September te nan por bhai kan ero bat ban kre te lada pikwa ban apply no nam ta kan ni kipus nam ta kan ne hadu benta 4 la are ban tip habe de bat jong ka MTS mar bakaran ke MTS bat ka Havaldar te jong MTS kina collect ya ka vacancy 4 la are ban tip tekin sa hadin bede ndre nam ta ka Havaldar ya ka bala yo menta ka don cheja nyupsan all India ma te nam ta MTS 4 la are ban yo mar khap ai state wise vacancy la ka jong te mar ba khap yo la ka jong tekin sa yu te nam ta ka neru khap le kumju hi la dam 4 dep ban registration hapo ka website ssc.gov.in khap registration shwela de dalam dep registration ada pimpat verify Aadhaar lane dokumen pihak verify swaningkong ada ban verify te pila ban klik login la login registration number pila don ibro la ada login te bisa ju lek bidrak ha tu ka notification pada jong ka MTS Havaldar apply hang tu pendap detail tangkum tahi tes ab ya ka terg exam yang sepenuhnya kemen card tangkum tahi tes apply te yagi post ibro ken sa penmi hadin ki vacancy ba dek ano telih po mekalia lane po lakajong kesedon te kin sapen mi hadin bade te yamenta kalau betul menta te itu ki bala pas ka kelas 10 kane dika chance jong phi ban try yakum gini exam de computer based exam mo te ka kat ba pinang pandap kloi phila ban yo be po mekalia la da pandap slim la da ka dap ka shfm te phila ban yo shgo tiru te menta te bun yo be mekalia hi baro ya kam ta ka exam te tak mau la da phi don jenggut ban appear am takin exam te appear baik kam tam guna apa ada ke kelas 10 terter te persang baik kum kini exam tang ma ong tang wei ba kikam penum yo ares po mekhalia bubun ki debe shabar mekhalia te kidoni po mekhalia ro kidoni ba yo ro tang ma duna bhag ba yo bun baik debe shabar mekhalia mar MTS di multitasking phila ban yo shaginu gino kam office banong ko pion kum gi ek ban penrakor e baro ban helper kum tatar kem kita kan tegine ru kideha ki jat office mendere tang ko office teka age nam ta kane kono mo ka kelas kade kelas 10 pas umdon kam percentage ere tang bala pas labiang teka age pede karon ar ka jaj ba pila apply kade ko ka khatpra du live post name nam ta MTS multitasking bat kawai bede khatpra du live ko ars name kan tu ka Havaldar bat ki di ketuk ane tali ki pur jong MTS te kita kisnem mo ki pus kin sa mi hadin kata la khain lang bat ka age relaxation nam ta gine te nam ta gane ka exam karon hadu archive no ka session 1 ba session 2 mo bha hable bha ba ha ka session 1 amdon negative marking re ka session 1 te ka session 1 de shis pa art format support the question phiaban score la komno art ko pesan ke pasmak live for rs live for sejrong yum tahi ha score Lada pas ya ka session 1 kin kenya ka session 2 lada kham pas ya ka session 1 kinom kenya ka session 2 ha ka session 2 bre shis pa san format shis pa san format komba san po tali question ni te phya pas ya ka session 1 dan poisa ka session 2 te ka session 2 bade kadon kan negative marking ke belong simak kawai ka wrong answer phya kadau phya answer bha simak kawai ka wrong answer te gine ru phaban le bha atemha te hakaju kasngihi kandon ke exam nam ta gine mo hakaju kasngihi wud ba phindep shoy ka session 1 adep mam tu phimi shabar sale thok yak sashphang ba sob sanit nam ta ka session 1 sob sanit nam ta ka session 2 te tu gi bala adep pas ka stand ki bokwa na apply kom gini kam te phaban persang bai khnang ban ba phenla ld ban appear kham tam mara ga de ka first time ko phi phaban lek bet kom gini man persang kini gin kam biang khendiat bani compare ba dia ka SSC CHSL ne ka to ka CGL te kan de kam yala ai to ma kan kam ban record da page ki syllabus download ikane PDF no ka official website
pej bha puli bha ki jun kam evro selek ya ka baran kam te tangkan ni ki jung betan ek lenga jonga te krejun